Amen.
abafundisi esikhathini esiningi baye bathi asisithandaze, kepha uma usuthi siyabuka manje siyabona ukunakekela spiritual lokubulawa spiritual but also physical. Tunakutshela izinto sesiyabona no matter the condition you are in, no matter the situation that you are in,
it's really the economy was bent over everything. Now we're running the world to the right. I think that the cover of it like in our body, and I do it. More you will not be so I can pass everything. I don't know if you have happened before. You might be now one thing, but the past. But I want to tell you, no matter whatever you can do, then you call it's not just anything. All the progress that all is riches. We glorify your holy name.
ngoba siyakiwa asikhohlwa. Kumnandi bazalwane athi umntwana wakho nakanemali awolile athi angiphe weshumi angiphele kubantu abakho. Leni siyakiwa. Ingabe kulo mbuso lo ukhona kuyakiwa. Ngoba bazalwane kunebantu labakhona ebantwini abakiwa babonakala sebafikile athi ngimlona gogo ngimlona Thokoza lebemkhona nyake thina uNkulunkulu asithatha uthe John wayesiphethe bonke abamemukela ekhola egameni lakhe wakabikeke amandla okuthi baphile abantu bakho. Yes bantu bakho asitshe siyadala. Hallelujah. Siyakwazi bazalwane. Bayibhela namhlanje sobufakazi sithi satiwa sesibelethweni. Singakabunjwa nasishaka. Lenza ole kuya. Ngoba walo njalo ukhazi. Walo njalo ukhazi. Bazalwane, uNkulunkulu silethe manje. Siyakiwa. Praise God. Siyakiwa bazalwane noma sinendani noma sikuphi uNkulunkulu uyasala uzivele. Sanibona. Siletha simemekele bazalwane. Angikwazi ukukhohliwe wena. So siyakesaba. Nawo wena usesaba. Siyakiwa sibantwana silinzele lokukhala empilweni siyohlala kumnandi lebazalwane fika kuNkulunkulu ngoba na ufika kuNkulunkulu lithi iBhayibheli uyasukuma uNkulunkulu asezulwini. The day ukuthi Nkosi nami mine ngithatha impilo yami ngifuna kuyinamathela kuwe lithi iBhayibheli sukuma inaqobo lwami akathumela ngidlozi athi sikumela kentele umsebenzi wakhe athi buya mfana ekhaya akawabhala amacala lo wentitsholo thina bakulelivele sifanele ukuthi hayi phela khumbula uthi uyahlabela sithene wena kufanele uhlabele khumbula uthi uNkulunkulu no uyasukuma nakuphendula uyashiya lesihlalo namhla thina babishophu esingafuna ukushiya asukume uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu uyathanda kulalelwa uNkulunkulu uyathanda lasikhala phathi sikhala kuwe uNkulunkulu uyathanda kusibona siletha izimo zethu kuye hayi ukuthumela amalanga sakela amabhelo akho uyabhala ngoba thina siyafika phathi siyabantu abaroma silinza njengabantu just because sathani yathemba sakuya abantu abaroma ethe lomthalo kwaphuma impilo leroma ngoba sidinga abantu abaroma uthi uNkulunkulu lethatha abantu emhlabeni uthi wena njengoba ukuthi wena uthi letha wabulala letha uNkulunkulu ungatshela umfundisi ungatshela mina tshela uNkulunkulu angeke kukhulume uNkulunkulu utakunikete imali ethola amandla nawo uthi kanye namahamba lawo mandla kiyo hambisisa ngalawo mandla niniketona yabazama neNkulunkulu nawufika kuye umthatha unikete amandla akakushinja lapha akayiniyele inzoba yakho uyangenelela lenhlanzi zabo bazakuthi uNkulunkulu uyangenelela empilweni yethu kunebantu abagule iminyaka
bagula hayi ukuthi baloyile abakahlangana naJesu. The day uhlangana naJesu lokubona lokuphethe whatever ugula ngani ukhathethwe yini utawukhoza. Yebazwa uyakhonzisa utenda kahle benzi nawusabe shothi uNkulunkulu akanendlela yebazwa nokwenda kahle lethi mfakele namuhla wayiphilisa Jesu wamphilisa Jesu ngomfana bebese agqoke inyama leshumi nesiphotholo wathi nakakhuluma nje Jesu inidi wakhola yebazabani sihamba namhlanje ungako nasifika lana sizinkosi sonile ukhulu nekwela abahambe lokunyasiyeni inkosi lokufanisiwe bathi ngoba sithe kuwe wena mthoziswe yini awuthi thozise into le ayithozise ya abathe makhelwane nje wasibonile wena yethi athi impilo lokuzulu akunenzanga abalowo akunenzanga abalowo impilo ngikuphi isesiphambanweni. Yebazalwane kungako uNkulunkulu Jesu afike esiphambanweni akayophambanisela Sathane ingane impilo yethu ukuthi angasiboni Sathane taphambana wathi wasiphambana akafika impilo yethu la bebangaka abantu abamile esiphambanweni ukuthi bendani kanti bafihla lempilo yethu esiphambanweni siyaphambana impilo taphambana kathi ke wangasiboni Hallelujah. Kungabona umntabazana nathi Jesu lana faneleni yena mfana ngoba sohlangane nami akubeke kahle ngokusiza impilo yaqala amen icala impilo yakho njani inkonzo ngoba kunebazalwane nabanempilo engakonzo kunebazalwane nabanempilo letikahle akhulume bazalwane bathi ha sesiyaya nje bandleni ngoba isonto salikhanda lapho akusisonto lapho bandla usinikele imandla ngoba sitobazana bakho hayi sonto lapho. Haleluya. Nathi kukhoshiye khona kepha ngasimo sozokho bandla ngoba usufundisa ukemali usizodwa ibandla usekwalini lapha khona impilo tebazalwane lapho kodwa khona thile la asitalonga sikwati kukhuluma asitalonga sikwati kwenta tintfo tendeke sikokotela kwalini sishayela kwabonakala sifanele siphikile kuye sandla sashaya impilo tethu bekwasikolunga. Haleluya. Asifiki bazalwane lakhona simemetela ivangeli kungathi bonke bambe kahle no uhambe kodudutela wayibelo efika imvula kasinetha ithi tata musinetha lo bese yakale ya ufike nyembe ube manje bese yashisa bayakela bayesekhona kunethe bese yakale impilo lesibazana ngiyala but ngenxa yokuthi uthi usibambe mina bazalwane namanje angela namanje what day Some
Samofokasi lana bafika abadala. Sebahlutha umnyaka. Awusonzele Jesu. Awusonzele Jesu. Samofokasi lana bayakhanda abalala ebusuku. Sina kasinele kuyadonga mhluphe. Ngiyama Jesu. Awusonzele wethu. Kuyakhonza mina. Mina sithoza lekawukhonza khala kwakho ubinjabulo. Ngilethifotha ukuthi ngikabelele mfaki ningabukani athi uNkulunkulu uhlanganisa. Ngikhuluma ngoNkulunkulu ethemba phela. Ngiyalithisa. Eksene nje awuthatha isinqumo ukuthi Nkosi namhlanje. Senkhani wena. Tshela ukuthi thina now. Senkhani. Achakula esadala. Kanabani ukuthi emva kokhala yaphakathi. Bazalwane sinejabule uNkulunkulu injabulo phakathi esibelweni kaYesu. Athi umhlabelelo sabantu basesheshi. Ngelifa lesibelelo naNkulunkulu. Ngeke thina shona maseka. La maseka akhe enkulu kweheba. La khona ngombe ba ATM sinesibanga sakhona angeka khona kwaba lemasina. Bakakweba konke. Bathatha konke. Basibula. Simele komisa phakathi uNkulunkulu wakho. Bakathatha konke bazalwane. Bathatha ngoba bamhlaba bayingena kwimodeli. Bathatha konke. Bathi uNkulunkulu sifihle. Bazalwane nibe fifihle uNkulunkulu. Amiyaka. Amiyaka yakazomba. Ngoba nempilo tebanethatha konke. Unempilo tebanethatha kodokolo. Unempilo tebanethatha maprofit. So wasihlala nebantu nje ukuhlukisa. Uthe madam sebenza. Aya-expire manje. Aya-expire le mithi abasiniketa yona. Ngisho kodokotela esibhedlela une-expiry date. Angizange sengibone i-expiry date endlela. Bayibheli ithi kuyawendlula konke. Lisidlule emhlaba kuyawendlula. Enqaba. Siyafika uNkulunkulu ngoba sikhulume ngawo. Siqoqisa. UNkulunkulu. Kuyawendlula konke. Bathi bayibheli ithi Kula Moses, when they went to me, Moses, Ebache, Yapa Moses. I am too much. What's it going to be? Moses? Don't follow, don't follow. Never saw one. Look at you. No matter now. Stop for Let's not. Injijabule noma yaba. Yalabantu bethu. Thatha Jesu uthole. Asikwati hayi ngoba kusingakhona ikwala. Samuka kwala thina. Sanileta tipo letinani Galatians 5:22. Sakhiwa le tipo sinemsako, sinejabule. Leni ngoba sifone uNkulunkulu. uNkulunkulu wafika kuye ukufika Wekuthi lakhaya uhanjwa kanje. Tipo teniwa kanje. Awusakeni la. Ngoba wena umzalo wakho. Ngiyitshela bani. Utsa ngifuna sithola hayi ngoba. Akunathi ngoba kade nesiduko. Kuthi it is good bakunathi. Ngake it is good bakunathi. Ngoba phela ngifuna Sanibona. Basa ngikabule.
Ngobani ngoba loyo? Akabafika esikhona. Ngimsebenzi lokusebenza. Wokuthi bathole Jesu. Lokho. Wewe untendela mfundisi phela ayizwa ngendamali. Lesikhathi futhi unyaka wonke. Uthi bazalwane bagobele. Nibatshela ngakubona ngoba kufike abantu bayikhona baqhubeka imali abalo ngobani. Angefika isiphambalweni noma ngiyafika eJesu. Wefika eJesu lithi iBhayibheli iyakhonza letifo. Iyekela letifo kuyalulekwa. Labagobele babesebenza. Labagulako bafike. Labahambe ebusuku baqale bahambe emini. Kwenzenjani? Sothole Jesu. Mathi kahle Jesu. Mathi umfana seSamariya. Wathi nakabuya koNazareth. Bathi bafake kahle. Wena suka wathi anani. Sendifone yethu. Hayi nginokabanga. Ngifone Jesu. Umnathisela kwaphela bonke kwabantu. Kwaphela bonke empini. Kwaphela bonke ngenedisela. Wefika uNkulunkulu bazalwane uyenedisela. Asenithi siyenedisela. Siyenedisela. Yabazalwane befika Jesu kuba netifo letendeka ngokukhulu. Akendiwa umuntu. Akendiwa mithi. Uthi Jeremiya mncane, angathi khuluma, uthi inkulumo iyadlala. Phela mina ngikwade esibelethele. Nathi ukuthi awufuna imncane, akuthi ukhule. Ude kukhule wendlula lo. Yebazalwane, asimile ukuphanda manje. Ngesikele kodwa. Simile kodwa kwesizwe. Usamphula phasi. Nani kuma la. Noma fulani kumenani ukuthi sibalwana. Asizitshela ukuthi asengithi siyangena. Asibele sona umshoko. Asibele sona umshoko. Sathi ngenzathi noma umuntu. Sathathela Jesu. Siphila naye. Praise God. Bese kuthi utaseka kwenyiwa. Sasa kusizwa iBhayibheli lamhlala nalithi uNkulunkulu Jesu wabesibeka kahle wamkusiza wamnikela amandla uthi lokubonza kusukutholile akusipimethe manatana tami ngethingcele hamba so usisebenza. Hallelujah. Asenithi kodendele ngoba kunjani sinemali lathola kanti Babylon was excellent was Jesu. Small one was singing the man that was la mandala in Tola. Our was in what our was not in the man. But now I was thinking about some of us was feeling of then I was we said about abanye bose bathe batawufika bavinjwa abantu bose bathi andayisabatha akafanele sibone abanye bose bathe befikile bathi bangani babo batabashela ngaba nje yampela nembala bose babalele balanga kanti usela some of us was prepared just because bafuna isikole abazinayo
siyabona ukuthi ukuphila bayaphela abafundi baliyabo ukuthi basihlala nathi ngoba sesholile siya-understanda ngomngcwele yohana uhana lukhona namhla iba nathi siyabonga uNkulunkulu ukuthi ukhulume nathi ukhulume kahle
ukubona kwangura umuntu nokwenza ukuza konke akuthinde ikuthothele nemicabango emisanzu esibusiso samuntu uyisele ngothando nomoya omngcwele asibekeni njalo. Sabe, doctora, na mensagem,